Katanat pulit kalapan ngat kes persya yakinong yalam jong kaseng New Trap Youth Council HYC namar ka jingdon kti haka balik kendang bean yaki ying kisem ki balashna bean halum survey haka step arploy terik jemang. Nakal yang Superintendent of Police SP ka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi ula pentip ba yaka kes persya yaki te kinong yalam kaseng HYC la register hapo Sardar Police Station. Nalor kata ula ongru bagi nong yalam ke HYC ki balasyak pengat kes ki kentup ya Presiden Ubak Roy Kupar Senrem, Vice President Udonbok Karling Do, Assistant General Secretary Isaac Vasayamoy, bat ki wepat ki bom lak bentip kerteng. USP ula ongru baka jing tok kiat hakabaya day bat kane kabenta kalaya syakmat. हमने 1220 कर दिया। ये दुकान भी तोड़ना चाहिए, ये दुकान भी तोड़ो। आप लोग